Ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaraye itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ibitego 3-0 birangira Afurika y'Epfo ihise ijya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Umutoza Adel Amrouche akaba amaze igihe kinini atsindwa, byatangiye guhiswa yuko ashobora no kuba yakwirukanwa. Afurika y'Epfo rero yatsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibitego 3-0 ibona n'ubundi itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ni umukino wahuzaga n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi waberaga muri Afurika y'Epfo. N'umukino wabereye kuri stade bita Mombela Stadium, aho Bafana cyangwa se ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yagombaga gutsinda u Rwanda rwari rwarayitsindiye mu mukino ubanza ihuye ibitego 2-0. Afurika y'Epfo rero ikaba yihimuye ku Rwanda irutsinda ibitego 3-0. Amavubi yakoresheje abakinnyi bakiniye n'ubundi umukino w'u Rwanda na Benin uheruka wabereye kuri stade Amahoro, usibye Byiringiro Gilbert wagiyemo wasimbujwe Fanuel Kavita wagize imvune mu myitozo. Afurika y'Epfo yasabwaga gutsinda byanze bikunze, ndetse ku munota 5 ihita inabona igitego cya mbere cyinjizwe no bita Tarete Mubata wari wahawe umwanya uhagije wo gutera mu izamu kubera guhagarara nabi kwa ba myugariro ba ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari yobowe na Mutsinzi Ange Jimmy ndetse n'uwo bita Niyomugabo Claude. Ikipe y'u Rwanda yarushijwe cyane bigeze ku munota 26 yinjizwa igitego cya kabiri cyatsinzwe n'uwo bita Swin Apolis nyuma yo guhabwa umupira mwiza n'uwo bita FDS Makigopa bari mu rubuga rw'amahina. Mu gice cya kabiri cy'umukino uwo bita FDS nanone yoherejwe umupira na Apolis batsinda igitego cya gatatu cya Afurika y'Epfo cyaciye intege abakinnyi b'Amavubi. Ubona ko Amavubi nta mukino mwiza yigeze igaragaza muri uno mukino. Umutoza rero Adel Amrouche yakoze impinduka muri uwo mukino, akuramo Kwizera George, Nshuti Innocent, Niyomugabo Claude ndetse na Bizimana Djihad, ashyiramo Imanishimwe Emmanuel Mangwende warugarutse mu kibuga, ashyiramo Biramahire Bedi, Nkurikiyinka ndetse ashyiramo n'uwo bita Ali Enzo Harmony. Ibitego 3 rero byahise bifasha Afurika y'Epfo n'ubundi kubona itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kubera ko yahise igira amanota 18 yatumye iyobora itsinda C, mu gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria yaje ku mwanya wa kabiri n'amanota 17 kuko yatsinze n'ubundi ikipe y'igihugu ya Benin ibitego 3-0. birangira ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ibonye qualification. U Rwanda ruhita rwisanga ku mwanya wa 5 n'amanota 11. Umutoza w'Amavubi bakaba bamumereye nabi. Mu by'ukuri uyu mutoza mbere yuko aza gutoza ino kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatozwa n'uwo bita Umudage Frank Spitler. U Rwanda rwari ruyoboye rino tsinda, none birangiye Adel Amrouche ashoje ari ku mwanya wa 5. ubona ko ibintu bitishimiwe n'abafana b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse abenshi bakavuga ati kuki yatinze gusimbuza cyangwa se kuki uyu mutoza atajya akunda gusimbuza mu gihe abona ko abakinnyi bamwe bananiwe cyangwa se batari kumuha umusaruro, dore ko wowe bitabira amahire agiyemo nibwo wabonye ko u Rwanda rutangiye gushota cyangwa se rutangiye gutera imbere y'izamu rya Afurika y'Epfo, dore ko hari n'igitego Biramahire Bedi twavuga ko cyari cyagezemo kigarurwa n'ipoto. Ubona ko Biramahire Bedi nibura shot on target u Rwanda rwabonye zatewe na Biramahire Bedi. Ubona ko iyo umutoza aza kubimenya mbere akaba yanamubanza mu kibuga, ushobora gusanga u Rwanda rwari kuba rwabonye n'igitego kimwe cyangwa 2, ariko Adel Amrouche ingaruka zo kudasimbuza cyangwa se gukina umukino asubiza inyuma ubona ko byamugarutse, yatsinzwe ibitego 3-0.